bida singing leng lapen mathuram lek the tuma hin pen long e ing pupon Pini EPSR sia songja po IAS retire JI kathar mithang hemalong herangke me kipha Bida singing leng lapen mathuram lek the tuma hin pen long e ing pupon Kedam tang bu signify for ni wolongko maji check r2 bahoni adorso along towar mission kecheleng long jia phan Lapen Skill Development Education Training Center Karbi Anglong Mas Council Rakha Chriser Cap Difu LEC Bida Singing Leng Ari Dengpen Long E Ing Pupon Labang So Long E Kang Pupon Along Nang Chetong Dun Karbi Anglong Mas Council EM Madhuram Lekte Dhonsuri MEC Lapen Lang Pher VDC Chairman Noren Kiling BLCC Chairman Dipur Bora Bakalia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Lapen kithe gedinga tum nang chetong dun si ing samjin pen ing pupon Lapen lang pher hawar towar kawe pinpin ahawar along long trok atowar long e sompon tanglo Lapen labang so atowar rapjin pen kasilam pon jia phan pangcheng pon pu pusi em madhuram lekthe ahin pen ningje pon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohanga phan sitame lang pher radatum kachuru padupon News Desk Report Public TV Karbi Anglong আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী 9 বছৰ কমপ্লিট অতিক্ৰম কৰি 5 দিন পাৰ হৈ গৈছে আৰু সেই 9 বছৰ অন্তৰ্গত কি বিকাশ তীৰ্থ অৰ্থাৎ কি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেইবিলাক আমি অনুধাৱন বা ৰাইজৰ ওচৰত চাপিছোঁ জনাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা খবৰ লৈছোঁ সেই হিচাপে আজিও ভাল খবৰ লাংফেৰা সমষ্টিৰ বাবে যে অন্তত 6টা ৰাস্তা নতুনকৈ এইটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং চৰকাৰ অধীনত আমাৰ লাংফেৰ MDC সমষ্টিত এই ৰাস্তাবিলাক হৈছে আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এইটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে তাকে ৰাইজৰ ওচৰত ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ মিলিতুম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আহিন পেন কেডেংপন এইটোলা নৰেন্দ্ৰ মোদী কেচাৰিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ বাংস চৰকাৰ নিকান সেটকে কেচক kedamtang Mei tarik tongkia par ni pen pini ni tum pangceng kono ahomasti tin kutipia sai sikit dengkon ni kutipia development sikit tang doloma lahai jitu vikas tirtha la sobtha ni tum amen and importance ni tum kapuri padu lasilalo pini dagel tum langfera ahomasti ta ningarau memialam lo tum siam sar dr tuliram ronghang amali tum kachuni ripono tengpen kabe pin atowar asuka ka semar ponjia phan ni tum long trok atowar non mani litum along e sompon tanglo kasi prabjin pela bangso tawar diklaim ponji kyot ponji pani tum pangchen la penke da pilo puita hala soiria long inang along sumaratum ke chutap ke chumpru la ha dupiglo la so mane pilo puita ha amena ningino la ha ke chutap ke chumpru la ha ya putha galam ta kosonsi ke pachingrai tagi me la so putha galam ta ni city ben ponlo kasi CM jarna pikara tang pani tum da training center me tum skill development itu training center kali division department depen itu pinya long isa kasi lalo ini tum kirang year ni stame la bangso sarkar ke alam meninggi te akam se claim sarkar ke claim ke damta kan ke hisab masih kar biang long pro akam dupiglo ba inut bahini tu ke ninggi je thanga development teknologi lage alang tum aning out so ba aning out kahino pasil hai keningi tapcho sidai tu kar biang long bharatiya janata party sarkar lang kari kapte nan ka tinpura long Pini EPSR sia songjapo IAS retired JI kathar mithang hemalong herangke me kipha Kaike taki judun e kiplengun e pin alam ki Viaskar Benglong lapen Meghalaya dui hoy aputhak JI kathar pen pherangke me kangi ponthru
Meghalaya lapen West Karbi Anglong adue hoy alam ki monsam ki duje phanpura EP Celsius songja pen kabor ipon kaching wai damji pu along BJP pen kiseng pon border vigilant committee atum chedon dunde ang thek chipaklang dunrong pusi pini wusik niphai troxy arni EP Celsius central committee ame phu jai kathar pen mithanga bohalong pherangke me kang nipon ahut lamthei paklang pon tangte pini pherangke me along jai kathar pen kaning jipon alam thele arjupon eksina Difupen Rostom Hanse Birta nang pale News Report Public TV Karbi Anglong Wanjia Phansi Arlengalam men polote itu peace ke Wanjia Phansi APHLC itu meeting dolo seta aprang pen la Karbi Anglong Autonomous Council la pen Assam government DC sia convene pot Assam government penang kok Assam government tu peace committee meeting dulu amal so meeting long pini pen para ke sedam sewang nang ni pu la pen economic blockade si resolution and turong peace committee ke abinong son resolution ke guide en kertang lagi peace committee si ke try ke un eder lo itu aku try to sinang po bang si punangi ang nona bang asap munit tum da jasemet Karbi to mang kroy kre yela aja kado we kalide headman tuman ke namane rong asar tuman ye pulo cumang dala pen Karbi tum ta peace ke dovek ni kang samwan vek ni seta hala peace ke wanji kamatha tum rong asar tum phanta hedi penang ana munit tum dopu alama sapta kroy kre rong asar tum alam la rong asar to man sika control tu yi titi dang dipu Karbia rong asar to mata nang than la salam amen ni pudam de det pon lo te la to man chok theng barata v2 det ta thek an ke alam mangala pulo itum APHLC ke nitum ke inglong so an ke chelang pet nai pulok si nitum ke kabor i pupe de election dai un elo sikidul ta pedun elo autonomous state tahangun la pulote tribal tu manje bohong turong lote henomene tribal tung bong kahin ta duvek po thek lor lo lage dala tum phan nep no nante paper nep ni de khasi dum da paper nep ni de la si khasi dum manan ni lipulo nang tum na chin nep non nang tum dorbar snong do nang tum judge court ta do nang tum council court ta do hadak chi bisar tha nang tum Karbi tum mangela council court ta ve thang da ve ilitum mange six schedule ta implement pemi mediat policy tombange FIR ke pipen dak judicial court along ka submit hello ke claim nangi copy por la claim ke je lalo ni pu bangke la pen hala apu chor a abangai langan nili dak tok te sita nili ke tok pen akaprekta cuma dom hana pitulo la ke criminal case jethana leng sita la ke withdraw ni lage FIR ke withdraw ni ku nili pu lage alang le to man cuma do man pudak la apu si ke theng ke chor a ka pol la te criminal case lage with PHLC tum ke chethan ling seta peace effort abang ni tu ke claim bom jilang seta no la ma ke peace lo chedam je wang non bo bang ni li tum pu un eder lo athe ma la tum ke pu ala tum inu da munit nang chetoy dun atumi la pa avoid of pikaning je jong si PHLC tum peace one dette la pen ka si chok ka theng ji pi thi do pok te APHLC tum peace polling center a committee pen cheng lok CC committee la pa central committee tum anta responsible nangi la tum man attack po munet tu pusi po responsible chot kali attack po pusi po la pu ya ni li tum man mane nang chok dang thengi wan TV yong si peace one dette peace one det ra la che chok che theng do kok te ba ba ni la ke BJP muni BJP muni Karbi Anglong so jiri gendeng malong so nang li tum thek long ni a photo hadak do le alon aphan chotma pusi diring sub center along radatum chini dun de pin pen Dr. Kajuya jok diring aradatum manghu prong ason sido kedam tang musik ni phai trokarni
Lakhain ko retrok Duarbaguri constituency angkang Diring sub center along Dr. Radatumaphan Parju Jipin Pen Kaju Ajok Diring Radatum Kamang Huprong Kaceman Laso sub center ke government atumsi nang piiglo lapen aprang-prang a Dr. Ratum ke mesen lo sitami non labangso Dr. Abangke Radatumaphan than thepin pensi kat chong hujui lasi Diring Radatum ke non ke mang huprong ason si mandet lo Athimat non ke barla por nang lelo kisu kiun eta do opo lasi nili tum kiduk dat arata pot jong si so dat purute kahilo ki chipon thekhe lasi Karbiang lo tun Mas Council Medical ICEM Surya rong phar lapen local MSc mate EM IC Richard Tobia phanta tuning report non amat prabjin pen ladak Diring arlolong yedo sub center along Dr. Phanang to ikserak nang po athe Diring aral tumpen tuning report prabjin pen Dr. nang toy Paprap serak asonte usi hawarara tumpen tuning ri perfect lasi jasimet pen ke EM Richard Tokbi aphan tuning ri padi cream lo puta Diringara tumpen tuning ri perfect lo pusi pherangke athengno nangche thandun News Desk Report Public TV Karbi Anglong Drop pini dang ni tum Diring under Duarbaguri constituency ke parlo Diring a puling angkang mada dak Diring hawar aparman pini kecengsi herang kia bitung alang litum hantame akeru pilo alang litum dang nitum kacopa pona ting penang home report la sejasemet pini Karbiang longarat han nilitum Karbiang longar lo kecari tum hani tum kapacini kang tungbang ke lahan lo je kacuniri kang tungbang ke lahan lo pini dang nitum Diring angkang along Karbiang long pen angkang hona jok sorkar pen angkang hon jok labang so sub center mate si kichilang awar saya ahem nang kim lo nang kim pen penang ana ningkan lason si damlu kami pening abang lason nonin tum asap so kasik sa abang lo non napor dak nilitum long kidunang ji doktor mate si kilang ahem phu alang li kopi pen koson pen ne aning ki olo ne mante koson ne dak nilitum along pen kat jui lo las labang so ki kat jui ajok non nilitum rada tum kisung abang la lo athenon barla por kisu la pen breakjam awur kisu lason do las labang so kisu nilitum tong sikot pen kunani akhilo hospital mate akhilo ni tungi jipon ji phana barsai ve lasi jase mera dak dowai mu mate bj hong seleni ebong lason ke enji phan dak a hubida do la so hubida pen joy ke joy wan phan pini ni tum bang ke kasik sagla lo lasi prabjin pen ni tum ladak Karbiang long kachari bom non KCC autonomous council abitung atum phan la pen ampar tame EM mate las kupilo medical EM ake hai surjorong pharphans tame alang li phan tame chuning ri lo prabjin pen non ke dam tanga doctor matle pachi wangji la pen abitung atum phan la pen ampar tame EM mate las kupilo medical EM ake hai surjorong pharphans tame alang li phan tame chuning ri lo prabjin pen non ke dam tanga doctor matle pachi wangji la pen akaprega doctor le pawangji putame ni tum prabjin pen akhenang solo la dak doctor bangke atheni li tum la dak doctor dong sa avi pute akapre ke langji phan bangke achang sa vi mata awar sa vi aposti la prabjin pe la bangso doctor nang ka humri ji phan bangke ni li tum rat hoi pen chuning ri lo la hello pini ni tum rat pen ka chuning ri ponalam the bangke doctor men bangke ni lita alang li men bang jorju teng ni delos tame pen alang li na joining ki bang ke la anapor avilang bon ningkan isita pleng tenang alang li nang joining det pen stami kupi ku puson ni tum phan nang than te kyang ke la pen rat phan aprang ke bang doctor dong ke alang li ke dam apor lo bote rat phan nang phasi alang li che padi kyang pen alang li dam istami nona doctor bang ke la son bang ni tum phan nang pachini ni pin ben alang li dam jilo Komentu por si dam. Ke dam bang ke alang li hithi rui ni apor dolo stami non bang ke ni tum puta chini ne pucheri ne koman me le dowai munang chang tami dak doctor bang avide tik tik Tadala President Secretary Than Kang Sondoma. Presiden phan bang ke than du pulas ta presiden phan ke than bang kupia karon pen tong alang li phan ke than ni la pen kupia karon pen tong dak pen ke dam ni la bang li tum klar dak alam chini ni la pen ithi bang ke kachuning ri pon thugang tung bang la lo dak doctor ke du klung je phan ta awar side do dak hem do la pen mi do lang do la sila a doctor pu ke dam ke bang chot kali dak do klung nei pusiri tum bang ke akorat pen chuning ri thu nelimen ke tharepu rajuti so ni dak Diring a hawarlong pulong tiarong amikar iglo